metrov, ko sem dal v danih razmerah, da so veliko tekli tudi po minuto in 50 sekundami, tam seveda neugodne razmere, morate drž, in da lepo se bomo videli, kakšen bo razplet te tekme. Pobudo prevzel seveda prvi favorit tega teka priklanjeno 800 metrov, priklanjeno Maš Ljubljana. Na drugem mestu seveda teče drugi favorit, Tršan Vit Jakob, oba seveda Maš Ljubljana. Malo bomo seveda potekli prvi slot. Na drugem mestu teče Vita Sjaka, prvi 400 metrov, pa v tempu 56 sekund in 88 stodelik. V zadnjo Tršan Vit in pa Vita Sjaka, to se daje spet tisto zamenjave v vodstvo. Prvih 600 metrov v tempu, minuta in 26 sekund, ponovno pa v vodstvu Tršan Vit, za njim Kozan Jošt. Tole bo seveda zanimiv obračun, še zadnjih 100 metrov, zatem malo se poteke na 800 metrov, kaj tole pravi Vitek, gledati kakšne vidi. In se pa zanimivo najveći v zaključni dimnici Tršan Vit Jakob, Maš Ljubljana, ki tako nadleguje s časom minute, 54 sekund in 27 stodelik. Po drugi je skozi cilj pretekel Vita Sjaka, Koper. In tretji Kozan Žan Maš Ljubljana. Tršan Vit 1:54:26, drugo mesto Vitec 1:54:84 in tretji Kozan 1:54:91.